अस्सलाम वालेकुम पार्किंग एरिया को कमर्शियल बिल्डिंग इमारत को हिंगुमा हायम मेगा वाणी एचटीसी के फरातुं आरएफपी युलान कुरेफा मी आरएफपी के दशुं युलान कुरेफा वाणी हुलुमाल प्लॉट नंबर D2-2 मी प्लॉट के बोडुमिना की 30 हाहास एस्ते के फंसास फस अकफुट मी प्रोजेक्ट के लीज मॉडल लकी मिनिमम मंथली गारंटी लीज मॉडल मी गोतुं फुर्तम फस सहारा मिनिमम मंथली गारंटी लीज रेट के गोतुगा हुशेलेने एम्मे तंग अगकी अकफुटक महकु फस रुफिया अदि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू शेयर के गोतुगा कंडाला फवानी नेट रेवेन्यू के 1% එහෙන් කම මිනිමම් මන්ත්ලි ගැරන්ටි ಗೆ දශුන් RFP කාමයාබ කොරා ෆරන් STC දක්කන් ජෙහෙනි ලීස් රේට් නුවත රෙවෙන්යු ෂෙයාගේ තෙරෙන් මතියක් මේ ප්‍රොපෝසල් හුෂාලා ෆරත්තකුන් STC න් යුලාන් කොෆාවා සිංගල් පාර්ටි එක්ස්පෝෂර් ලිමිට් පොලිසි ගේ ක්‍රයිටීරියා ෆෙතේ ෆරාද කමුගා වන් ජෙහෙන මේ ගෙතුරුන් ප්‍රොපෝසල් හුෂාලා ෆරත්තකුන් මේ මෂ්රූගේ ප්‍රොජෙක්ට් එස්ටිමේට් කොස්ටා එවරුගේ ෆයිනාන්ෂල් ප්‍රූෆ් හුෂාලන් ජෙහෙන ප්‍රොපෝසල් හුෂාලා ෆරත්තකුන් STC දක්කන් ජෙ නුදක්කා ෆෑසන් ඔයගෙන්වානේ අධි ෆායතුයි ෆස්සාරු ತೆರೆಗ ಕೋಟ ಮುರೆಗ್ಗೆ ದಶನ್ ನುವತ ಇತುರು ಎಹನ್ ಸಬಕ ಹೊರೆ ಎಬ್ಬಸುಂ ಬಾತಿಲ್ ಕೊರೆ ಫವಾ ಫರಾತ ಕವೆಗೆ ನುವಾನೆ ಮಿ ಆರ್ಎಫ್ಪಿ ಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆ ಮಿಂಗಣು ತಕಿ ಲೀಸ್ ರೇಟ್ ಅದಿ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫೀ ಹದ್ದಿ ಹಿನ್ಸತ್ತ ಅದಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ 30 ಹಿನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾಗೋರಿ ವೆಲವ್ವ ಫರಾತಕಂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹುಷಾಳನ್ ಜೆ ತಾರೀಹಕಿ 17 ಜೂನ್ 2021 ವ ಬುರಾಸ್ವತಿ ದೂಗೆ ಎಗ್ಗಡಿ ಸುಮ್ಮಿನಟ ದೆಗಡಿ ಸುಮ್ಮಿನಟ ದೆಮೆದು ಇತುರು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹೋದೆವುಮ ಎಚ್ಟಿಸಿ ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜಿಯಾರೆ ಕೊಲ್ಲವ್ವ අදි අල්ගොන මෙගේ නම්බර් 3355 31 4 නුවත 3355 36 ආශක ගුළුවා